இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ എല്ലാവരും മകളെ പൊടി പൊടി கண்ணு அடிச்சா கங்கன கன கன அவ முறைச்சா கூட என்ன கூற கள்ளி கனகா கண்ணுக்கு என்ன விட ஒன்னு சிரிச்சா சில்லற கலகல கண்ணு அடிச்சா கங்கன கன கன அவ முறைச்சா கூட என்ன கூற கள்ளி கனகா கண்ணுக்கு என்ன விட ஐ ஐ பத்திரகாளியோ நீ என்ன சுத்திர லேடியோ லண்டன் வெள்ளக்காரியோ சுவிட்சர்லாந்துக்கு ராணியோ சில்லற கலகல கண்ணு அடிச்சா கங்கன கன கன அவ முறைச்சா கூட என்ன கூற கள்ளி கனகா கண்ணுக்கு என்ன விட ஒன்னு சிரிச்சா சில்லற கலகல கண்ணு அடிச்சா கங்கன கன கன அவ முறைச்சா கூட என்ன கூற கள்ளி கனகா கண்ணுக்கு என்ன விட ஐ ஐ பத்திரகாளியோ நீ என்ன சுத்தலையோ अगर साथ मेरे तू है हम सफर मैं ना ये सोचूं है जाना किधर अगर साथ मेरे तू है हम सफर இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ கொக்கர கொக்கரக்கோ சேவல் கொக்கரக்கோ சேவல் பூவக்குள்ளே வெட்டு கோழி கொக்கரக்கோ சங்க சக்கரம் போல மனசு சுத்தர வேளை சுராங்க நிற்காமல் கனவா பாருவானம் துணி துவைக்குது மேகம் விலகு போகுது சோகம் நீவா अगर साथ मेरे तू है हम सफर मैं ना ये सोचूं है जाना किधर अगर साथ मेरे तू है हम सफर ලස්සනයි. ඉතින් බහිර ගමන් ඉන්නේ. දැස්සා. එක කුඩේ තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුරුත් පේන්නේ නැහැ. එහා පැත්තේ බිලර් ඉන්නවා. හරි අමාරු. අයියෝ අපේ කට්ටිය අපිව දාලා ගියා. ගයිඩ් දීපුවා. ඒගොල්ලන් අල්ලගෙන එන්න කිව්ලා යන්න නා. අපි දැන් අන්දානේ උඩටම නම් ගියේ නැහැ. උඩටම ගියා කියන්නේ අපි අර ටවර්ස් දෙක තියෙනවා. ඒ ටවර්ස් දෙක ළඟට තමයි යන්න බැරි වුණා. මොකද අපි ගොඩක් කට්ටියත් එක්ක ගිහිල්ලා අපි නැගි ගොඩක් කිලි. දැන් ළමයි ගොඩක් කිලියා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට
යන්න බැරුණා එතනද. හැබැයි අපි C3 කියන තැනට ගියා. එතන චෛතනාවක් එක තාපොඩි කන්දක් තිබ්බා. ඒකත් නැගලා. මද හුලං කපුලා. හුලං කපුලා. හුලං කපුලා නෙමෙයි නේද? එතන උලන් තිබ්බේ. තිබ්බා බෑ උලන්. මොකක්ද තිබ්බා? මන් දන්නේ නැහැ උලන් කපුලා කියන්නේ මොන හේතුවද කියලා ඉතරේ. කොහමද බෑච් ෆොටෝ එක හැමෝම ගන්න එතනනේ. ආ බෑච් ෆොටෝ එක ගන්න තැනට ඒක ගත්තා කොහොම හරි. ඊට පස්සේ තමයි තේ වගේ මරුනේ නැගලා බහින්න තියෙනවා ඒක. මේ බහිද්දි මේ අන්තිම ටිකේ තමයි රැස්ස පටන් ගත්තේ. අපි අර අන්තිම වෙනකන් ගියා නම් අපේ රැස්ස සෙට් වෙනවා. අමාරු තැනක බහින්න. ඔක්කොම ඔයාලා මරුනේ. සිරියල් ලාස්ට් පට සිරිපාදරට මේක අමාරුයි ඇත්තටම මේ අපි පාර අතරම ඇඩ්වෙන්චර් තුල මොනවද සොයන